Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейджи каналы. Ушул өз видеолорун Ош шаарында Жапылауын базарынан 9 июль 2023 жылга карата улантууда. Биз азыр ушул Lanos, Nexia, Tico, Damas, Лаболорду тартып көрсөтүп кетебиз. Дал ушул видеодо чогуу биргеликте ар бир моментти кызыгуу менен көрүңүздөр. Nexia 2 широкий туманниктерде 2011 1.5. Bir baası 200 mingби же 195 mingби? Өкөтөн кете берет, ha? Жакшы. Эки маалымат кагазында эки түрдүү экен. Парктрониктер бар. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Калганы жөнөкөй экен, ha? Болду, түшүнүктүү. Так, анан улантып кете берели. Сатылды машина? Сатылды элекпи? Lanos 130 миң деп турат. Россия темир номеринде. Биз болсо мо Nexia 2-ни көрсөтө берели. 2010 жылы чыгарылган 1.5 330 миң сом деп жазылып турат. Так, комплектациясын айта кетели. Ассаламу алейкум. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Гидравлика барбы же жокпу? Хорошо. Гидравлика. Так. Неме экенин көрсөттүк. Так, уланта берели. Азыркы текшерип аткан кезгерилде да. Мунада гидравлика бар экен. 130 миң деп жазылып турган. 2006 1.5. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Ушу кондиционери дагы бар. Ушундай 130 миң сом. Жакшы. Россия темир номеринде. Nexia 2 широкий туманниктерде 2010 1.6 230 миң сом. Комплектациясын айта кетеличи, отуртуралы. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Гидравлика барбы же жокпу? Барбы? Жокпу? Жок экен. Өз жөнөкөй эле комплектация экен эле. Самодельный кылып алдыңкы айнектерди электро көтөргүч кылышыптыр. Дагы бир Nexia 2. 2011 1.5 300 миң сом. Монитор бар, кондиционер жок, электропакет, гидравлика бар болуш керек. Ушундай 300 миң сом деп турат. Аванта 1-ди көрөлүчү. Аванта 1-ди канча деп атасыңар? Басы 150 миң. 1996 1.5 тез арада сатылат. 150 миң сом. 552 222 618 номеринде ээси. Nexia 1 2003 1.5 160 миң сом. 508 01 00 25 номеринде. Жөнөкөй комплектацияда. Учакта таза ава, жер чөйрөсү, жана борбордук койго жайгашкан. Байланыш телефон номерлери 0774 25 11 01. Канча деп атасы? 240 миң кеми бар дейт. Nexia 1 2006 гидравлика бар. Так, 1.6 кыймылдаткычтын көлөмү. Кондиционер жок экен, а?
Elektropakет deydi. Төрт дөңгөлек өтең жайқы, протекторлары жақша болды екен. Болды. Күн аябай ысық болуда. 2015 жылы чыгарылган Кытайдын юдо тракторлору жана пресс-подборщик техникалары сатылат. Же автоунаага алмаштырылат. Байланыш үчүн телефон номерлери 0995. Nexia сурап көрөлү. Nexia канча деп атасыздар? 260 миң сом. 2009 15. 2015 жылы чыгарылган Кытайдын юдо тракторлору жана пресс-подборщик техникалары сатылат. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектери жөнөкөй айланмада. Гидравлика барбы? Жок, жокпу? Түшүнүктүү. Nexia 2 2011 1.6 260 миң сом. 4 дөңгөлөк өтең жайкы, протекторлары жакшы болду. Электропакет, кондиционер бар. Максималдуу комплектацияда. Ланосы канча деп атасыздар? 270 миң. 2006 15 270 миң сом. Анан кетиверели. Мол жерде Nexia 130 миң деп жазылып турат. Корея 1996 15. Электропакет, кондиционер, гидравлика болот. Эми Лабога тар жакка өтөлү. Наки Лабога тар жакка келдик. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 650 миң сом. 2018 свежий перегон. Багажник бар, кабинаның үстүндө. 650 миң. Родная краска дейт. Лаболор көп чыгыптыр. Лабо канча болуп атат экен? Канча? 350 миң сом. 1999 бензин. Нарашка бар. 350 миң сом. Так. Кетиверели. Лабо канча деп атасыздар? Басы 400. Газ экен. 2004. 400 миң сом. Свежий перегон 2019. Без номер деп жазып койгон. Анда багажник бар. Каркасный раздвижной тентте. Мындай кожа экен. Рулю да кожа. Басы канча болду? 650 миң сом ичинде номер да таап бересиңер, Жакшы. Так, Лабону көрөлү. Бунда каркасный тентте чуркаганы 118 миң километр 2018. Баасында жазып койгон 560 миң сом. Жакшы. Лабону канча деп атасыз? 600. 2016 газ 600 миң сом. Лабону сурап көрөлү. Лабо канча деп атасыздар? 680 миң. 2020 заводской газ. Свежий перегон. 680 миң сом. Келдик, Кудайга шүгүр, жакшы.
Валейкум ассалам, 2017. Бағасы қанша болды? 600 мың кеми бар дейді. Жақсы. Айты өрсең ана бат-баттан. 2009 жылы лабы 450 мың сом кеми бар дейді. 520 кем бар. 2014 жылы шығарылған 520 мың сом кеми бар дейді. Барды тең нарашка же тенттері жоқ бұл? Бару? Шындай тұрышында екен да? Түсінікті. Азыр болды. Да, бір лабы. 2018 газ. Бағасы қанша болды? Бағасы 680. 680 мың сом. Арзан бағда. Арзан бағда. Şu арзан жақшы да бізге қызық. 1997 бензин. Заводской бензин дейді. Есін байланыш номері. Бағасы қанша болды ем? 350 мың сом кемі бар. Кемін тоғытар жерін айтып қойлы. Қанша болып қалды? Қанша? 280-ге бүтеу? Кичіне қошауыз, а? Қайсыны? Мынауы? Қанша болып атады? Бағасы қанша? 590 мың сом кеми бар дейді. Тез арада сатам дейді. Ол түсінікті. Бұл жерде ДАМАЗ тұрады. ДАМАЗ 2 грузовой екен. Жүк ташушы 2022 газ. Бағасы жазылып тұр. Есі дағы көрінбейді. Жанында. Başka damastardı körbe etam. Hazır hem Çiko qatar жаққа өтіп әлі. Ағачайым ол жерде самосвалды көріп отауыз. Лабо самосвал. Шunu көрсетіп қойын. 1999 бензин. Бағасы қанша oldu? Қаншада отасыз? 290? 390 мың кемі бар. Жақшы. Мынандай подъемниктерді. Атайым баяқы шағыл, таштар ташқаны борту көсілтетілген кен, жақшы. Шындай екен. Лабо. Тиколар. Шыдан башта берсек оқшайда. Базың қаншада отасың? 140 мың. 1996 механика. Қағаз кішіне көтеріп қойшыңар керек екен. Мұндай қылып. Есінің байланыш номері. Бағасын сұрап қойылшы. Қаншада отасыз? Тақсыр 100 мың. 1996 механика 100 мың сом. Тиколорым бұрдағыдай көп емес екен. Жақшы олда тиконда көрсетіп қойыншы. Тикон қараңыздар. Бандистерде, обвестерде. Ассаламу алейкум. Қаншада отасыңар? 250 мың кемі бар. Жылы қанша? 1997. Базарда бітті екен. Бодыр екен Тико. Телефон номері қанша болып отады? Телефон номері келемін жоқ. О да, біздің каналдан қардар шығып алшы мүмкін. Болды ма? Қанша? Азырдан айтып берем азыр. Азыр айтып берем дейді. Ағачай мына алдыңқы жағын көрсетіп қойайын мынакей. Ланжерон стойкалары жақшы ма? Жақсы, бар жағы жақсы. Қанша екен номері? 755 609 097. Bir ғана айдаш керек, а? Бензин құйып алып. Болды. Қаншада отасың? 180 мың кемі бар мынакей. Болтико. Коробка механика 1996 552 77 55 05 номерінде. Бұл дәле ауалы жақсынақай көрінеді.
Ушу тиколор бирок мурдагыдай өтө деле көп чыкпаптыр. Видеолорубузду жыйынтыктайбыз. Видеобуз дегеним алдыда малолитражкаларды тарта кетем азыр. Ошол видеобузду дагы көрүңүздөр. Кызык болот деп ойлоймун. Лайк басып, комментарий жазганча.